Buyurun ağa. Xeyir ola burada. Buyurun görün. Bizə bir dənə ağa adres verdi, onunla gəldi. Bəli, buranın rəisidir. Dayanın burada, qoyana xəbər verim sizə. Bəli, dayanın burada. Rəis, 2 nəfər gəlib düşədə istiqlama. Mühəndis yollayıblar. Rəis. Rəis xeyir ola. Rəis nə olubdur? Rəis bir şey olubdur. Ali, qardaşım. Ali. Kardeşim. Rəis xeyir ola. Hamid dayan. Hindi oldum ben size kardeş. O gün içi beni attınız küçelere gittim. Hamarlarda kaldım. Onda ben sizin kardeşiniz derdim. Namert der. Ben size lağa ermiştim. Ben demirdiniz benim de Allah'ım var. Ben sizin kimi namert değilim.